enda kwakira ogondo murundi kiri mu program yemwe ya SISIIMUKA kawurijo mukasheshe chahemo kusheshe nawe cyo twatandika ikiganiro kitu twatwagambe mu studio na Vincent Mujurizi Twine Laban Kanywa kandi ogu no mushomesa mutendeke director w'ishomero atwiro mu mashomero na kurara n'ibitongore bingi birigita abashomesa na nabandi mwene kahati kariyaha regional chairman wa Federation of Non-State Education Institutions FENEI kandi director wa Global High School irimo mu mashomero agarushanga mu kibugambarara tugabantu tuganira karicura ensya egero twine iturukoram ebinjo mbashomere kariho kujihurira ukahurira ita mwenu ni ensya munonga mazima chimango bintu bikahinduka mu mashomero konki uri erishomero if you are not an implementer mu shomesa ingano gishoma hino kutaka change mwenu twetaga kongera kugishoborokerwa niye bitu no kusima ba Kampala School of Health Sciences abatwire ni sponsoring a program ya SISIIMUKA bashomesa certificate abana bahereza senior kanane ya mukaga mu mashomo ga sciences nkobushaho ubunasi midwifery n'ingashobuzarisa pharmacy na n'ibindi bingi aba nibakora practicals mwene ibintu babyetegereza je bitari kushoma kasiyore konge cyumanza ngo yashora nashora ryo mu kugomo ryeco mbashangwa ishomerere Kampala School of Health Sciences ndashangwa buroba umurumitiana kandi wabanonda kubahikirira okuwa wamanyisigwe sumunuzezo ziri TV zitere ubase kubahikirira otunje yo umwanya bw'umweji wawe umwana base kushoma ibya science umwami Kanywa nakwakira mu studio we bari kwija kuba nitwe kandi kwicereza kubaha ukongera kushoborera abantu aha karicura exactly how it works twakwakira abantu bamusira bo kutureba TV West we abakutureba nitubaramusa kandi mwe bari kuturucereza amazina Laban Kanywa ko bagagamba ndi director wa Global High School kandi ni nkora ba director mu mashomero ga buntu mu Western Region kandi na mari myaka 30 no kushomesa yes so nabwo cyo omurigecho twino umuntu munaza kutugambire ekintu nangu cyo turantugamba ukibeho bimpinduka tukushomesa mesa yitu mwenu njibanza arugire kuriya enyuma yija because ate years practice echo to kuchibusi yamisha tabasa kuchitambusi yamisha hati orebe karicho mekahinduka hata hamwensi hata agency yegito kujetegereza we people outside the school environment ntubihurabura how is it karicho mensi niya hati Mujurizi yes sir enshomesa ensya ningashi enshomensya urujungu tujeta pedagogy enshomensya ekija mukureba ngo enshomenkuru ekeremu ebyina bingi neshomesa abana batakore na mwana na hataza bamushomesa Raina Randizi North America bamushomesa biha mu history ebyatara na hatarika mbwen tujango education ri astamere yajango no reka turonde enshomesensya umwana tumushomese ebi byari kureba ebyatwiremu kandi yakubasa gukora bukahindura ahambera zenko muntu zigahindura nambera zihanga so nico national culture yashita Amerika yati reka tuhindura mu nyegeza turete eshomensya bakwata subjects zona bazujenjura bayihamu subjects almost kama 30 bazanaga bakwata ezumwe baguma bahinduramo kugira ngo mwen kate kamasi accounts bihe byona byo bakwata babutamu entrepreneurship ya subject yemu n'ibindi baguma bahindura mwen konka Engyenderwaho no kugira ngo umwana cyo kubanza abene we yaba ihega ryo kushoma umwana mwen abene bo baza mu class batware umwanya batware umwanya batware center space babene bayishomesa umushomesa guiding mukache ku nkabe bete katechere
that they generate answers themselves. Betekatekere bazo mu group ba discussing barebe icyo barihemu bakore reporta batwereze ngo mushomesa ni ogicebere urebe max zora abahereza rero max zora abahereza no guma tu feeding para mu computer zitu tuzindwa mu intebe kugira ngo amuhere gushoma kwabo wa class ne yakana ebe batwire mbasho mu class za project C bihabyona max zora no bahereza iyo nozu compiling eba 20% ahasene yakana yabo rero ikigeze cyo barashitama hari icyo kirya banche barira ubuceka cyane ningashe 80% konka eteka yona no kugira ngo umweji briefly before you go hati burumweji na aine 20% baba zikorira 20% cyumasenga nazo nozine zona konka ko rero mushomeso kwakorebere no kubana okora active mu karasi okora ku generating projects na kibyona unkaru 20 na wasako 15 ninga sharu 20 akho ukurugero kuyareba performance yawe so atkuri yo shango yineyo ucweka bwawe mwene bustamira 20 obane 10 obane 18 obane ukora bire bya muheru ukora bya muheru za cyanana kandi ngwara cyanana weyo nkaga hadu muri yo za kuri yo gitayo banki kumuzawe zo yero mu riye byo twe no mu class hato jango ile 7% bakugradinga kugira ngo umuntu ogu ashikereje so jeniyo new curriculum konka yakirwa kutangaza abaturicize no kugira ngo curriculum nenda bana beteka tekere kandi bateka tekeje critical thinking umwana arebe ikintu ateka teke ace ntorwera nebigezo hati to bacereze bya leta anza bara kugambira ngo noreba izo ba Vincent na Kanywa bari mu studio bagamba ni education bagera bata babari babiri babana bateka tejera nanka bakumara bakushobora nkaka story nkaka scenario ya bajumara bakuteka guzo mwe nogera media negasara cyabandi hatu zabatandika ku so it engages somebody to reason out to think umuntu ayiteka tekere arebe ikintu abanza observing ikintu akirebe achitomu mutogwe achenchure atekeho rero abone ko teka abone kuhereza ekirkurugam ningashaza so niyo church hindukire mu old and new curriculum nobwe ko banangwe za physics za mathematics kugambira ngo umuntu nakakaraga ebitare byo kugira ngo solve the equation aje tuyakira Bachelor na varia x na y nabyo bagironda kunkambija kugambira ngo nakakimuka shayibereza kasheshe naza kampara kuyaka masaka yayemereraho yanywa kacayi kuyamaganya kacayi yasimbura yahika umujamu yamukwata yahika kampara shahe mukaga kandi like that ate bakugambere mathematics mbija kubuza urugendo nojangwa akavugira speed rwinganiki bati urebe ikintu uci za formula zawe zere watozereta mu kieci kunkati bakureta za that the practical part of it abo kubati noreba ko bagamba practicals tubuza practicals sin bashobora bazahera bombeka nababano babija nabyo kubija nabyo birumu kunkate bitwere tushoma buriro nabyo mbenda practical part of it bakugera ngo umuntu akatembe nyonyi yargaha yaka kana yakaye yayemera shakiriya kubadero batora baku rero umuriro kastora kuninga scenario ejo bakuhira mu bibuzo bya physics enyonyi ekagurikira speed kwinganeza urondeza formula zawe zo kwana umanya ostasium rero neku critical thinking observation critical thinking okura kweteka tekera kandi karete bwashomere ukabutasyamo rero ukabona kuyamu answer zawe so ejo niyo cyo kintu cyo ani ukariciramo kandi none umwana kora ngo mu karasi nayiteka tekera umushomisa tukura ngo uze kwa point sapana umwana points no kuzerondera ubato mu group iwe kibuzo ninga top kwa gitara baho then ubabuza
rero baza mu group babahe points bagira bata rero bakuhereza answer zabo uzicebere urebe zazicere ningasuzugwire wahe max izuri kwetagiza so niyo curriculum cyo kubanza na ensya kandi tekwe kuwagamba abantu kugira ngo buri muntu agetegereza kandi ni tekateka ngo government nayo ekagera gusyaho akoba abeji benyene tubarashomesiwe nigashuku wekanusubwa. Actually, I was coming to that. How can you never think you? No any generation iri Hat how you adapted. Ukizokaza kwesha ngwejishano basa kuzumukira hasu jejes. You wokabangu rwanka. I mean, where did you get the training? Okay. You kinduka. Are you not meeting challenges implementing this new curriculum? Minister of Education akagezaho. Tahemishomo yabashomesa. Kureba ko bakubasa kushomesa new curriculum. Konka abo kugira ngo bya Uganda mu tukika. Kugira ngo bakashomesa buri mushomesa. Bakaba ngo mwishomero batanama bashomesa bashatu. Mwirete begese ni mugende mwegesa abandi. Hazangwe nejo gap ikaguma kandi nabwo umuntu wayize izo bari umwe n'ingashebero bifiri. Ikintu cyakuza kushomesa imyaka yona n'urangu takachi kwatachi. Harabiyeho ko kutende kwa munonga nangu nyo bani tekateka ngo bakambira ko manza baronda nk'ibihumuro batakatire baguma barunda na beji umuntu uri kuza kucishoma nuwari kwatu munonga nangu singa no kucomesa kunka echo tsirabiyeho kugira ngo barundane ka beji babegeseje babatangaze curriculum cyo kumanyisa nanguna n'abaziri government ashobora kuba yarundira n'amazina yabaka ikabatangaza tuza kuhindura mu nshomesa kandi no burya aho ari project zo kwetaga na presente kandi ushangisha mero mu rutakina ashanga umwe natera muzire ati ntuyenda kasente ka project muzire bita kujya takubyetegereza kibakisya munonga kibakisya bitezo neza ushanga tine ndacyakumanya so nitekateka going forward akwa karicha yizere tujaguma nayo konka government etemesende nyingi etemesende rebyo yayegesa abazire ukugeza abazire namwe angiko kuturya nkate za TV za radio kureba should be government sponsored programs nahora no gamba ngo ayegere sponsoring aba Kampala School of Health Sciences but there should be government sponsored programs extensive kugira ngo dubegesa abantu bona bakamanya new curriculum ne manyisachi ne koreta cyakabiri ni tekateka ngo nkahati turumut abana baryo mu cyamushanje bashaka ko shomesa ngo batakagira umuseni y'abantu bayemba manyo kutwise kuzo umuseni ya zakushomachi so ati no shanga nari mu cyamushanje nashomeje Karubira umuseni y'abantu ashanga ngo new curriculum takuchima takumanya. By the way, why wouldn't it start from right or from primary? Yatumu ndakakura horist takatandikira hasi. Bachiza kumwakira mu secondary ko wawo. Umugrobo hato gashanga umwana imyaka mushanje jumaziro mu gihecho ukakira umuntu ari polished. Atebyo bareta point nunje. I think government officials are listening to us. Bakamba netangira mu primary. Umwana ija nakimanya nge ngo by the way je curriculum yo kwita curriculum y'imyuga no skills y'imyuga when umwana aje atendekirwa mu myuga abe namanya ngo bakuze musiniya nagumuza mu no kushoma curriculum ingasheshomesa y'imyuga yakuba karukubuzo ko amanyire points ze kuri yo primary abamanyire sana nakakare twache tata nange hati akija kuno yo ngahate no zakushoma imyuga arura byamuteganza. So the government should plan very well. It starts primary schools. Kandi eshomesa abantu bona. Bachetegereza eshomesa bazire, eshomesa beji, eshomesa bashomesa. Buriyo muwe na chetegereza abanyangu hati turyo mu nshomesa ensya. Kandi habire mpinduka. Rero amashomero gabasena go kwataje. Konka universities zonka ezukushomesa bashomesa nazo shime kwatwa.
akuba yes akuba no shoza mushomesa we ariyo mu curriculum ya university ye eyira kandi akija musenga de kushomesa na ndakushomesa niyo curriculum. I think there is which is yes now ekintu kyo kiriya ground koga noreba it's not properly abokuba implementation yacho as if turiyo tukigezesa kureba ntibasangiza gukora ninga konka abanyangora bagerefu mu ngoro ku rwo kuzumutaga yamushana so ayitaye tere sayito ya tere ke ferire kimwe akuba umwana kayabere hurru argo station cyebe na amanya n'ugambo rurungu na jasrat konkati no ratu muntu tamu umwana base kugira cyaye korera tamugwa projects no we ko rinka siyare katugena no shomesa waka mu dine ya orevo bakugira ngo watu waka akarekosha mu waka kwa point C waka kando jikanika jikanika ngo ate kugira ngo waka ngenda barebe waka yiwakoroka producinga ubo barakechibo ubo wakora chikunka uje waka yiwajirota iwa producing uje project yiwakora mu waka ejo erebe ate echo cha 2020 garkanka kare twese tugira hando waka yidi ya primary actually nanyenda kubuza na chintu kuteka okuba hatiwe you are now not only the other person who abali mshomi you are now implementing this new curriculum ndiyo ninyebuza when you try to compare jara nisakari na hati maybe intention yitu yona yo curriculum ihinduke there was also that element mnongaza yo kwenda kuyiba rimero cause iri kane shoza job seekers yes and of course natures of child can't take a young bunde agency is create job creators now co-creator ahotandikire ku implementing may not be the right time to tell exactly 30 be solved kokano reba ngubwe buzumako muri yo n'umushohozo umuntu arukuza kwikahera ke yamba ukuba I'm trying to compare what you are doing with these technical schools umwana rukuya na abija uriya rukuya na shoma mizi gakanika plumbing ariyo nakora mechanics and whatever ukanika iyo ko kureba ko reba ngogo umuntu naza kushobora heno akubera staka ate wa Mujurizi toka byambo barizoba rero mu mwazi okasharura so nekintu kitangire busya rero ntujya kucyombeka mpora tunagamba nabeje bonka tabakacyetegereza cyo n'abashomesa bingi bakimanya cyo so stand sire kandi I praise government no cyona no kustandika na TV West Area de uya tandika ngaye ketariye tutangiya aya gabugume so mwenda yo kanishora muno n'ukwiye itandikire eyinebyo byingi eyinamwe byina byingi konka teka ngo obwire bwaguma tutambura kubanza abantu baguma bategereza kuko tukabatangaza ecya kabiri government yaguma nonda kasente kashirene katamu fact echo ni kitero muranga munonga government ngo education sector hati bashobora mbagita makazente kinji akwaru menshi kintu kiremu kandi cyetaga ibintu byinshi cyetaga materials cyetaga tools cyetaga infrastructure for example hati kaniyo curriculum kuza kujisha message one ashobora kubine computer lab eriko emarira ecya kabiri ashobora kubine internet connection umwana za computer akora research konkati aramashomero menshi yaroko internet tabakumana ko tabakumana serakizari se complete rakizari moreover with high data tabakumana ni sera nayo tabakumana makuru gayi wagamba internet mutakuchimanya hata ryokwe nawe ngo nashoma niyo curriculum takubaza kuza internet ngo yakora research yarebe bintu kutwazo ekindi amashomero gashemeka gene workshops buri classroom ashemeka ine workshop yayi
jangu kumurasha mahamwe umushomeza yabatangaza mwa discussing ukache muzo mu workshop ubone yo kuteka ubone ya kubija ubone ya chi muzo mu workshop ate kimwashoma mukikore mugere kimwihamo nangu nyo kandura ni ufana bashomeza banje ba science lab bono muntu zo murabaratore urugace banza cyo kubanza basyo ku 12 toka kora gacintu ekiri kukozesa bw'abantu uturu murabo science chemistry biology physics uturu murabo kurga kimanja cyo kubanza ashika nico charetire that conversation debate twirona had it angered many where they were like wa science million wadinga na zinga then eriyo nango ndijo akatugambira bana mazumo kwagura ndahimuribwe ati no review rya base akajya ngo staff room zimwe ati baya basanze bakekwa nibenda kuyicenyaga atkana arya ni wiwu ndwarenga mukabasana wenu umuntu akabuza yagira ati practically bona basomesa ngasi akwana uriya nawe akachikwata ngufere tebo nawe kiringe cyumu nawe ndiyore ya nawe hatu comparing no ryo kushomesa nanka uriya kingwa ngayiro kura tangiye ngaka kwatugana ngiye nubashana sector who is producing what dona ne kugamba umuntu zo murabaratore mune science bokamara b'imyaka 10 tukakora gacinte cy'umuntu ari kubaza gukoresa nangu kumwisomero mu mwazo nacoka twagereye bawo ya alikarba ni tuste tino jigomo hata tuste tino jigomo tukakora anything ekyo kijyango kikozesebwa oyizo mu isomero ningo mbagitu ninga ka ngoka kuri laboratory ya science utuyire nakara babantu bazana gambara na sibyaga mu myaka tutsero amasomero gona guto mizumugire laboratory science laboratory ngoka kine kinte kibara kuzire mu cyaro benshi nikozesebwa mu laboratory but I am good by teachers the greatest with them tum basa mu muraba mukaramu nyamu kore kinte kimurago re ni mukore eriyo murete muri the babo ngoka yo batezere mu hapo kabaza tatu kuna kati kwenye inspection of digital inspection of teaching ingatsira kuwa kwa sababu ndio watu kwani kabanya tatu mkore kama tini akumukura urukuru mukara umwana kana agume yasoma apasa beti kumuje tumanye ngo ubwo yagerata yatembi ngo gato kine cyaba tunasabo ngo basa kuna toje adnya baja muronda ka akoma akarmobile keso mukeje kora grasi ukakwasa abana byo manje na atapi ekikumuche ebe register ebe attendance register ko bale bene chat. I'm expecting I'm being you expect that from your school. Yes, I school. Arabaje musaba computer bari yaho ba ICT experts araba science aba biology aba chemistry aba physics aba mathematics ati why can't they make such a gadget there ati no manyo ati manya to gemo digital revolution saksi ba no so mjeja kero kabura why can't we mbabuza ambache mutakubanza kugira ko makaka attendance register mwana ukiko karaso kakaba kwa buri mukanya rata y'ingo muce nakaya president ugora president ukitwaro katamu system nogoro ba myaka 3 yabiro uriyibera system yawe manyangwizo barti abashobora bana nogu abantu nogu bakabataro kunka hati nureba naje bahera task agent na mwende I'm giving a task to either government or other schools abo kubanza coordinate sasa turgomo mpapara manya yate tize system yo kurgomo mpapara tize digital revolution tukwebi itebe kutuyambaho naho bukatwanguzeme mu yitu rero amashomero gakabasa kugenda so ati niyo nugomo na magwani yo karicira mubaze gukora ibintu turimo organizing a trip to Zambia and ko umuntu member mu kugenda at challenge ngira ati manya mu kugenda muza kureba ibintu ikozurwa abantu abahanjiro mu cyane cyarahanga ngito
wonder, we are going to look at wonders what other people have done. Kungatsa ya tumuza kureba ibintu ebikozwe abantu abahangirwa mu cyanjara hanga nkito kutugesta ukutangirwa mwene itwaha itwe tukahanga mu cyanjara hanga ningi itwe tukabumbwa mu ibumba so ni itwe tukabe tukore ibintu tukureba ngo taho empinda hinduka ntwangu ensintu jangusya abantu bangu hizo mirimo yabo tukore ibintu bisya tu attractinga sente kuruga heru abantu nabo bije nonga kureba Uganda ikituzere kandi turebe gu bajyango ense yari hanzigana etorore sereke kutusiga so nubwo murabagwani ukaricara ngo government yabe tatire mu man nambeno nyine ho kweto bita kuce babe bagabe bitabo bya practicals ya niyo curriculum bahereza amashuri ga government gonga ga private tabahereza mbese andogwe abeja bari mu private schools zo mu Uganda n'abakira bari mu government sure yes those sasika there abeja bari mu private schools zo mu Uganda umuseni n'abakira abeji abari mu mashomero aga government konkati iwe government we were producing ubutabo practical guides what nyoni perda ba government bonka daba but the man expecting a private schools kuwe that is the question because now to me I'm also a product of private schools hating kira kwetegereza urukugo mu private takugira kiyayamba government kategoriya hati barotarya understand you are here so logically ni kibanchi manisa ki is it scarce ebitabo ninga it is nanye tinga cyetegereza avent tinga ngejegira abamenye kubabuza mugenderire kikunka pose that our platform human ka director private schools abinyo wendi kumanyana nundije wendi kwetegereza every right thinking Uganda na kimanya numiyambo comment kwegisa abanyana na kugira ngo now in platform like ezumuruho nabo ezumukushige I mean arho korchiko where at one time ukushanga amashomero ga government zone tukumanya na private ahimu kubugana inaito kubugana kwati nonka Association of Secondary Schools Head Teachers of Uganda ashi yes hatejo negita bubona amashomero ga government na private twine platform be nacho buryo ngati mwangara cyane ma platform ejo so kunkatira umuntu to organizing kweta ruchiko nka private schools and we engage to taba minister batugambira hatubo agwache no Rwanda practical guides ngo bahereza amashobora ga government gonka kandi abeje bari mu private schools bakabanaga sente nizo buzire ninga tabatfiro dabwe cyo natwaga government ishime kurunda sente gazo mu budget sati hakubintu byana bihindure hata no hurra bitabo bikahinduka practical guides zizakuhinduka even laboratory apparatus zija kuhinduka Actually, kubuza. What about those old textbooks that you have always kept? Libraries can't find now. No kubiyambyo no kubinaga. Akwa? Yes, akwa. Okay, ba biene bazamurere vazo konkana kachimununga. Akwati ejesa zone z'abaresere dire bitabo ebisya. Hati ni namwe aho government ni yisima kubaje kwere bitabo byo kushomeramo. Twena batereza bahereza ba government bahereza ba but that's how it should be. About private, that's how it should be. Kunka hata baje kwere practical guides tabyo practical guides ba government book. Ba private tine itanje. So government etemu etare chiringo zagwache nabagabira aba amashomero ga government etabo ebya practical guides kandi bakebaga aga private. Kandi ko kunagambira abeje bari mu private schools mu Uganda amusoni nibacara beje abari mu government schools ati mwe njanjye bansangu nabafubira beje tukujya ngo bafubirito ba director da bafubira beje kandi waro fubira beje abari kuzakurwa mu nyencha kare no banuyefu no yefubira because tomorrow baba batarugiremo tax base neza kwangu heta no kuyamuki so trend z'ukwezi mu Uganda konkana kugambira ngo infrastructure new curriculum terhator
nagambira ngu one ushobora wine computer na computer zo zikahinduka ezo student koresa kurga kare hino kuzahindukiremo hati computer za kare tuzukushobora kurikiramo so noja kushanga amashomero y'indigine computer abu harimo computer azugonke ezo na niyo garija mutuzukugishomesa umwami director kanoje teaching chango nchetaga no kubinkuruded from the start on budget. Yes, bana batanga budget ngeje to election. It should be included from the start, but you like akani chango nichi chango mno so na jangu nangu na bine computers ezo zakare tuzukushomesa niyo garija hata no tekugura new updated computers uzdomra to internet connection. Now internet becomes mandatory to every school. Mandatory to every school. Kunkata twantu jangu mandatory. You can bear witness with me. Amashomero mbyaragine internet na guy. Gawaga kagira amashanyarazi. Atwachiga tiki abagamwe tigende na amashanyarazi. Echo chaza. Tugamba workshops and tours. Omuntu runo ndangu akore ekintu kirareba. Research. Machines to zoom, tools to zoom, materials to use to grow. Hati ushangangu chintona. Okay, chona gamba turumu tutandika kuonka kukuwaga bani teka wa MPs vitu babe tuwaza kutandika ka budget process yo mwaka gurukwisha barebe ngu education ebintu byone bene gamba computers, new computers in schools, internet connection, amashanyarazi mashomero gona, infrastructure, the workshops, tours na byona barebe cyo babirundana babito mu budget. Nangwa budget no yakutwara uceka kama 20 wihanga ryona konka ekintu cyo bwegese bakifeho munongo hakuba umuhandisi makajya ngo ubwegese ncicinte cyonka icyo kubasa kuhindura embera z'abantu n'embezihanga kandi wabo utabutiro man njibancho nisanga ihanga ndijagumara sutaganana ndijagumara ya cyo kurebera amashobora amahanga gamwe ka za South Korea nanaga bunani kugamba amareja za Thailand mu myaka yari kumurwana nkaga gakanga shana nito mu Uganda konka over a period of say 50 years amahanga go gabasize kwetungura gakora ibintu byo kutangaza za South Korea cyo na bueno cyo gata market yito yo kushanga made in South Korea, made in Japan, made in Gane shama ho history ya Japan one time erura umuntu wabe nategeka Japan izina rya nyabakache at one time ubwo tukazona kanzerga Britain nezukurga Germany hatu we rura ka taho icana jagu abire motoka mwena ya kwata kameze ya zimpounding tujya kuzuriya uwaje kuzure musende zawe uwaje rota na president wena tuzogenda bije okusya omuntu turakorezi okusya turakorezi. Actually it happened even in China ngirwa Mao Zedong chairman Mao amahanga kaza Singapore ba Twine bona abembezi bakasyo wiro bastopingire tugahinga. Yes, nitwe ningira icyo cyakwihamba but I still doubt whether it can. So na mune kutanga nabo cyo reka twanze twahumura ukaceka reka break turaryo muka break biragaruka turende tuganira nshonga nk'umuntu. There is no who can transform as a country ebinte mwe twatabire mama ni no are all three sectors. There is education, there is health and maybe agriculture. Nibyo bintu kubasa kwigwa mama on the roads bikahindura imiture y'abantu ukakireba akube ebyamagare byo bwegese teka buri kimwe kizamuka nebizu bitunga solution akuba solution zone zero education they can be fixed. So yaberje buri kimwe program is simple ranware activity.
twaduriye mu kabumuro kace twagaruka SISIIMUKA program ekyagenda omisho omu studio ndi Vincent Mujurizi SISIIMUKA shahe mokse shayishatu aba Kampala School of Health Sciences abarushangwa buroba wanoza mitiana nibegesa beji ziniyakarani y'amashomero nase uzarsa kandi abeji bashoma na practicals ekikongera kubabangura kugira ngo kiyashoma cyamuzo magara skilling ekyo bachikora bashajika program y'imwe bari mnonga ito mu studio twinemo Twine Laban Kanywa Kanywa ogunuwe director wa mu mashomero gamanu mu kibuga cyambara ebakweta Global High School nabo cyo tumwina aha abo kwa no muri yabo bashomesa batwireho with high experience mu shomesa kandi abariyo bashomesa umunyu curriculum so twantugeza ko analyzing curriculum yo nungi the intention was good kandi na hati kirungi batazimeza kureba what needs to be fixed umuterezamo abo kuba ibintu byo no mutandukana hari mu gaps mwen chiyun tugandira nshongejo so weriyo no ugamba tukuza kuzo mukahumuro mwina curriculum muriyo no mupushing on but you are meeting challenges now as a professional teacher and at the same time a director umuntu rasa kujya to what can be your recommendations having implemented it akira kuba amara government atizenkai because amashomero gona atiyo no basaporo na hona better kugira ngo hine bubunda yuhora abandi batakubasa no what do schools need what can government korechi umashomero gakwatra amashomero gone getagachi okugumiza muri gapushingaje na karisho so wewe rero Mujurizi nagira ngo twaza kutandika budget process yo mwaka kwira government ishimiye kuringuruza ibintu byinji abyimyigisa cyo kubanza no kureba ngo buri shomero ryo mu Uganda ryadunga amashanyarazi twagambi tugiye tuyabeta mu n'amashanyarazi gitariya echa kabiri barebe cyo buri shomero baragabira computers ensya agwana ingurezo twari twaguze atuzakikora atuzukora namwe no yokushanga abantu bine byako buteberi yako kumuni ukaricara mwechi tubire gukoramo so bareje ngo bahereza abantu computers echa kabiri bateho data connection internet connection mu mashomero kandi na data ebe free government ehereza abo kwa now it has become a basic it is a basic need so data ebe free rero tubase ku implementing aje curriculum ensya ekindi no kongera musente kureba ngo ibitabo na nebindi bikoresho mu mashomero mu laboratories kureba ngo bikure twene Uganda tubyakikora kureba batereze ibintu bisya rero twabaza kushomesa ekindi batakigamberaho okutangaza abantu kubashomesa no kubegesa abazire begese ntiragamba government sheme konetaho a regular program nka TV keji eri kugisponsoringa a radio eri kugisponsoringa kugira ngo abantu nibatangazwa curriculum ensya nikimanyisa ki umuzire urubimbi rwo muri curriculum nuruha umushomesa urubimbi rwo muri curriculum nuruha umweji urubimbi rwe nuruha batangazwa je bamanye new curriculum echeri kumanyisa ekindi no kuranga bashomesa babashomesa aba umuntu wakutorese bero byo rutabyango no no na pwede bero byo wakutorese bero byo yango almost numero mwezo bugono bwetu government kandi ngenzi gawo kubona kandi kumbaza kubona na abantu bafite aha bamwezo ndetse ngenzi gawo cyo kubona kumusonga bano ya yaje kubaje ni bari cyane yaje ikindi government our home mentality is president general traffic but at least the two private school owners the private school gifted no ate manya it is a private school konka abeja bunye
babazire so kandi nabona bija nangu bo kushangana bakora cyangwa mnonga umuntu nguka yahango bwira ukwije so tukuja kugira ngo umuntu abyekora akuba bamurekera abana akabashitamira akabara kubikora kari tujya ya profit oriented if that was resolution there katu jengu yabati ati wo wamwesiza ngo ho yaba profit oriented yo kamwesiza kandi ayina abana bawe anabate ati no na batozo so government de ko interveninga ite muna sendo mu private schools akubane ko ratarabeje bayo kandi echo cyo tino gwakoza kuchindura that trend tino gwaza kugindura gwabeje ushano bihomo private ngo abo mu government tubakunda n'abaze tubakunda so bwenu government ichirize emanyangu private schools zoroho kandi nete ko kutayo mukono kurebe ngo kudatera abantu bayo abari mu kuranga akagambo ka muheru as we conclude your concluding remark to the viewers and maybe to the government abaturage nakutereba nyenda kuterera umuranga government amashomero nabyo bwegese ebitware nk'ekintu kikuru munonga niteka ngo nyowe kuko wagambireho budget baba kwate ibyo bwegese by'amagara namwe byenguto katugere ibyo banze mareho ka 60% ya budget ndere makumyana babone kuzida matemero buntu rero tubaze kugira ngo twagunjura abeja abarubo twagunjura abeja abo kwasa kindu ihanga ryita abo kwasa kore ibintu bisya eburi kutangaza itwe paho bikatangaza n'abandi bantu kandi government ni nyara kugera muranga ekintu cyone cyo kukozobwa mu mashomero ekiyo mushoro hatu ko uzagura kahunga karoho mushoro ngureta 18% bat ata supply ko kujumushaba nabazongera ngai ana supply ngishema atebyo na complicating okushoma so ekintu cyone cyo kukozobwa mu mashomero government ekiyo mushoro tubase koraje ebyenyegezo. Thank you so much. Yabari umwami Laban Kanywa, director wa Global High School omurumbarara kandi okwijaha no muzumuhango munonga because you sacrifice time and everything kwiza kusharingaho n'abanye Uganda tusima babari kwija kandi ntwongera kushaba government ngo ni mu kirebe mu education has never been a peripheral, it's a priority everywhere where there is development. So ni tukikore priority kihanga twagagarukiraho twakire Vincent ahendere program ya SISIIMUKA tugumize muna TV West tubendeze birungi akaburijo tugumiza munimwe tubahereza babari kunda TV West zo bantu